La inestabilidad política en Bulgaria podría perturbar varios expedientes con la Unión Europea. Tras el anuncio el lunes de próximas elecciones parlamentarias anticipadas, las séptimas en poco más de 3 años, se plantea de inmediato la cuestión del nombramiento del próximo comisario búlgaro, cuyo nombre debe conocerse a finales de mes como muy tarde. Очаквам всъщност тези предизборни битки, които започнаха в Народното събрание още от сега, очаквайки есента да влезем в поредните избори, да имат отражение и за избора на еврокомисар. Затова, според мен, най-вероятно ще се стигне до решението настоящият еврокомисар, госпожа Елена Иванова, да бъде новата кандидат. Otro tema candente para Bulgaria es la entrada en la eurozona. El país balcánico espera ingresar en el sistema de la moneda única en 2025, pero las dificultades políticas de los últimos años, de momento, lo imposibilitan. The plan was for Bulgaria to join the Eurozone 1st of January 2025. This now seems to be an elusive target. There was no positive report by the European Commission. The inflation target hasn't been met. And the caretaker government probably won't have the political muscle to bring those figures into control. Bulgaria también podría encontrarse con problemas para obtener los fondos que se le han concedido en el marco del Plan Europeo de Recuperación tras la pandemia de COVID-19. Los pagos vienen acompañados de objetivos que los gobiernos deben cumplir.